Nairobi. Seche gi ma piny owacho timo ikruok mar sidho ayanga gucho muom mar Hustler Fund, moko kuom jodak ma Mombasa dwaro ni piny owacho ket ler mayango ni Hustler en ng'ama yuto ne chalo nade. Gikone to nyaka sani onge ler manyiso kiwango mar jogo monego kawo hola no, ka luoro margi en ni moko kuom johola kaachiel kod joket mwandu madongo dongo biro kawo hola no kendo geng'o ne jogo ma yuto gi ni piny monego bedni omuom no konyo. To ni mar jo-Islam bende osebedo ka holo omuom e bengi ma ok juo gi nyinyo kata interest, gikone piny owacho nyaka koro kawo chiw omuom go ne bengi mag jo-Islam maluwo chike mag jo-Islam mondo bi gin bende gikawo hola makamano. Ne giloso Mombasa e romo mane obagi mar kawo pach jopiny e wi agucho muom mar Hustler Fund ma ichano sidhi ayanga giko dweni. Will also be assisted. So this fund is for everybody. That is why we are calling it Financial Inclusion Fund. Tumeamua kwamba tutataka kujua ile base ya Hustler haswa ni base gani, kwa sababu Hustler si mtu mwenye milioni 30 wala sio mtu mwenye milioni 3. Hustler ni mtu mwenye pengine labda kwa mwaka anaweza kutengeza 100,000 ama 50,000. Kwa hiyo katika masuala makubwa yaliyotokeza kwamba tujue haswa kitengo hiki kimewekewa Hustler ni mtu wa aina gani. Tukishapata kujua hayo, tutakwenda mbele na kujua kwamba ni mikakati gani itatumiwa kuhakikisha kwamba wale mahasla wamepata access, watapata access kwenda kama kibinafsi ama watapata access watakwenda kama vikundi, kwa sababu hapa katika haya mazungumzo ni kwamba ukiwa na chama unaweza, ukiwa miaka 18 na zaidi waweza kwenda kuomba huo mfuko fedha zake na kufanya biashara. Na sisi sote tunajua kwamba Waislamu hawatamaliani na taasisi yoyote ya interest, kwa sababu interest ni haramu. Lakini je, hakuna model za Kiislamu za kutamaliana na finance? Zipo. Kwa hivyo tunataka Hustler Funds wazipe uwezo First Community Bank, Gulf African Bank, Dubai Bank, hizi banki za Kiislamu zipawe uwezo wa kutamaliana, kuwapa loan Waislamu kupitia Hustler Funds wakitumia model za Kiislamu za murabaha, mudharaba na musharaka, na hizi zina faida kubwa zaidi kushinda interest.